bistvu Leša je bilo v bistvu najbolj dragoceno slišati to svoj vidik, kako menedžirati ekipo na ta način, da omogoča svojim zaposlenim da je to veliko svobodo in da je bistvena vrednota, oziroma bistvena stvar, na katero gleda Aleš pri vodenju podjetja, je to, da zaupa svojim zaposlenim, da bodo dostavili in naredili tisto, za kar so se pač dogovorili. Super. Kaj pa njegovi recepti, kako on sam sebe razbremeni? Predvsem to, da predaja čim več nalog, da uspešno zna delegirati naloge svojim zaposlenim in pa seveda podrejenim, in da pridobi samo tiste informacije, ki so bistvene za uspešno vodenje podjetja.